Аԥсны раԥхьаӡа акәны ауп ишеиҿкаауаз еиԥш зымҽхак конференциа афонд ҿыцтәи аҳаԥы иазку. Ҳтәыла даара ибеиоуп аԥсабара иаанарԥшуа аԥшӡарақәа рыла иҭуҵааша рацәоуп. Зегь раасҭа иду атуристцәа рганахьала азҿлымҳара змоу зыхьыӡхара инаҩхьоу афонд ҿыцтәи аҳаԥы ауп, иҳәеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор актәи ихаҭыԥуаҩ Роман Дбар аконференциа аартуа. Аҵарауаҩ иазгәеиҭеит иахьа аконференциаҿы ишьҭыху азҵаарақәа шыхадоу. Атурист аҳаԥы аҩныҵҟа ихы шымҩаԥигаша аԥсабара аԥырхага анамҭарц азы иҟаҵатәу, аҳаԥы аҩныҵҟа ишьақәгылоу аклимат даҽакгьы ишеиԥшым, иахьа жәларбжьаратәи аконференциа зхы алазырхуа аҭҵаарақәа рҿы рԥышәа дууп ҳәа азгәеиҭеит Роман Дбар. Атематика ишьҭырхуа аԥхьаӡа иргыланы акарсҭа апроцесс аҳаԥқәа ишԥашьақәгылоу ргеологиа, насгьы ашәарҭадарақәа иаҵоу иаҳҳәап атурист ус мҩаԥызго аҳаԥқәа ашәарҭадара иҭанаргылоит, избан акәзар аҳаԥқәа рҿы иара ҷыдала иамоу аԥсыӡқәа амоуп убарҭ рыхьчаразы иазку, насгьы иаҳҳәап аҳаԥқәа аԥхьаргыланы афонд ҿыц аҳаԥы аус ауеижьҭеи акрацоит. Убри аус ахьынӡауа иара аҩнуҵҟа алашара иарку, убри алашара иазку, ҷыдала иаанахо, иара ахаҭа иамамыз аханытә аԥсыӡқәа, насгьы аҵиаақәагьы аԥхасҭа ҟазҵо, убри зегьы ҳалацәажәоит. Ишдыру еиԥш аԥсабараҿы аҳаԥы шьақәзыргылоу аӡиасқәа роуп. Урҭ рыҭҵаара иаҿу аҵарауаа еиуеиԥшым аекспедициақәа мҩаԥыргоит. Жәаҳәарада уи аҭахуп, иаанарԥшуа рацәоуп, иҳәоит Роман Дбар. Аконференциаҿы ҳажәахәқәа рыла иқәгылоз ззааҭгылоз азҵаарақәа еиуеиԥшымызт. Аҳаԥы аартҩы Гиви Смыр дызнысыз амҩа, инапы злакыз аԥсабарахь имаз абзиабара, ихы игәы зегьы аҳаԥы аҭҵаара ишазикыз атәы дазааҭгылеит Роман Дбар. Иара иҳәеит, Смыр агеографиа заанаҭ шимаз, аԥсабара ҽазааигәаз, инапы злакызгьы зегьы аԥсы шырхалоз, асахьа, аԥҵара, амҿаус адулара уҳәа иусумҭақәа удыршанхон ҳәа азгәеиҭеит иажәахәаҿы. Жәларбжьаратәи аконференциа иалахәыз иазгәарҭон Аԥсны иааны аҭҵаарақәа нымҩаԥырго дара рзы ишгәахәароу. Аӡиасқәа, аҳаԥқәа, ашьхақәа, абахәқәа уахьынаԥшы-ааԥшлакгьы зехьынџьара иҭуҵааша рацәоуп. Аԥсны ашьха иахьаԥнуаз араҟа ирацәоуп аҳаԥқәа. Урҭ зегьы ҭҵаамзаргьы аусурақәа ирыдҵоуп. Иааидкылан имҩаԥааго аҭҵаарақәа алыҵшәа аарышьҭуеит, рҳәон аҵарауаа. Абхазия — это страна горного карста. И здесь, насколько примерно мы оцениваем, что, наверное, тут более 1000 пещер, из них там около 145 более-менее известных, а сколько еще неизвестных, да, здесь запасы подземных вод идут оттуда. И, конечно, влияние человека, оно сказывается. Очень многое устраивают таких полудиких экскурсий, когда имеют место варварское отношение, скажем так, за сувенир унести сталактит. Мы тоже с этим сталкивались, что такое тоже наблюдается, что на джипах привозят к самым дальним пещерам. То есть с этим надо быть очень осторожным, потому что пещеру уничтожить и потерять ее ценность очень легко. Иҳәатәуп иара убасгьы онлайн аформат ахархәара ала аконференциа рхы шаладырхәыз егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟынтә аҵарауаагьы. Аконференциаҿы дырраҭарак аҳасабала иҳәан афонд ҿыцтәи аҳаԥы аҩныҵҟа ишыԥшааз абжы. Иара Нефаргус Смыри ахьӡырҵеит аҳаԥы аартҩы иаҳаҭыразы. Иара афонд ҿыцтәи аҳаԥы аҩныҵҟа иҟазаауеит иуникалтәу ԥсабаратә шамҭаны. Фатима Гергиаԥҳа, Давид Ҳашыг, Аԥсуа телехәаԥшра.